Python programiranje, zadaci funkcije, zadatak, napisati program koji koristeći funkciju prost izračunava sumu svih dvocifrenih prostih brojeva. Znači potrebno da napravimo funkciju koja utvrđuje da li je broj prost ili ne. Znači funkcija dobije neki broj i vrati nam true ili false, odnosno tačno ili netačno da li je broj prost. Znači koliko je prost vratit će true, koliko nije prost vratit će false, a zatim u glavnom programu ćemo da saberemo pozivajući u funkciju sve dvocifrene proste brojeve. Prvo ćemo napraviti funkciju prost i testirati je, znači da li ona radi. Znači funkcija, nazvat ćemo je prost, funkcija kao argument dobija neki broj n i sada ćemo provjeriti da li je neki broj koji dobije prost. Broj je prost ukoliko je deljiv samo sa 1 i sa samim sobom, pa ćemo mi znači krenuti da provjeravamo da li ima između 2 i n manje 1 prostih brojeva. Samo znači eliminisat ćemo jedinicu. Ako je n jednako 1, neka odmah vrati false, pošto 1 nije prost broj, a za ostale ćemo uraditi ciklus od 2, znači ispitivat ćemo 2, pošto je svaki broj deljiv sa 1, i ići ćemo do n manje 1, odnosno ovdje pišemo n. I provjeravamo da li ima delioc bilo koji. Znači da li ovaj broj n ima bilo koji delioc od 2 do n manje 1. Znači ako je n deljivo sa a, to znači da broj nije prost i odmah vrati netačno, znači broj nije prost. Kada ovo sve završi, ukoliko nije izašao odavde, znači da nije našao nijedan delioc, znači da je broj prost i onda vrati true. Glavni program. Prvo ćemo istetirati ovo da li nam dobro radi ova funkcija prost. Znači ciklus ćemo, provjerit ćemo za prvi 20 brojeva da nam ispiše koji su prosti, koji ne. Ajmo od 1 do 20 i stavit ćemo ovako samo da nam štampa taj broj a i da nam štampa true ili false, da li je broj prost, prosto da. Pokrenut ćemo ovo. Da vidimo, 1 nije prost, 2 i 3 su prosti, 4 nije, 5 jeste, 6 nije, 7 jeste, 8, 9, 10 nisu, 11 jeste, znači ovo je ispravno, radi. Sada ćemo dovršiti zadatak. U zadatku je potrebno da izračuna sumu svih dvocifrenih prostih brojeva. Znači, pre nego što počnemo da sabiramo, postavit ćemo sumu na 0, s jednako 0. U zadatku kaže sabiramo dvocifrene proste, znači idemo od 10 do 99, znači do 100 će ići ciklus. I pitalica, ako je broj prost, ovaj koji ispitujemo, dodaj ga na sumu, s jednako s plus a. I na kraju ispiši rezultat, print, suma prostih dvocifrenih je s. Pokrenut ćemo ovo. Suma prostih dvocifrenih je 1043. Znači ovdje ciklus ide od 10 do 9, prvo vredno za a je 10, poziva se funkcija prost, šalje se broj 10, a i broj 10 se kopira u promjenjivu n i provjerava se znači ovdje da li je broj prosti, funkcija će vratiti ili false ili znači true, u zavisnosti da li je broj prost ili ne. Ovdje ih znači sabira i na kraju kad završi sve dvocifrene ispisuje suma prostih dvocifrenih je s. Sada ćemo izmeniti ovu funkciju prost da napravimo znači optimizovanu verziju. Optimizovana verzija znači provjerava do kvadratnog korena broja, zato što ne moramo dalje da provjeravamo. Recimo za broj 35 dovoljno je da provjeravamo do 5. I ukoliko nema delilaca do 5, znači on nema potrebe dalje da provjeravamo, jer 5 puta 7, 35, znači jedan je delilac do korena, a drugi je posle kvadratnog korena delilac, tako da je ta optimalna verzija. Sada ćemo i nju uraditi. Opet ćemo ovdje ostaviti za jedinicu. Ako je broj 1, vrati false. Sada ćemo eliminisati dvojku i trojku da bi posle, ako je n jednako 2 ili jednako 3, vrati true. I ako su parni brojevi,
Sada imamo sve ostale parne, svi ostali parni veći od 2, znači nisu prosti. Isto vrati false i sada ćemo da provjeravamo za ostale brojeve. Pokrenut ćemo ciklus, for neka bude i in range, idemo od 2 do celobrojne vrednosti kvadratnog korena broja. Znači, koristit ćemo matačka ceiling, nego ćemo floor, na manje ćemo zaokružiti i koren broja. Od broja n, koren, i uvećat ćemo to za 1, znači da bi bio ciklus u redu. Pošto smo ovdje koristili math, znači dodat ćemo import math i sada ćemo ovdje znači provjeriti da li ima delilaca. Ako je n deljiv sa i, znači našli smo neki delioc, return znači false. Kada sve ovo završi, koliko nije izašao, znači da nema delilaca, vrati da je broj prost. Glavni program ostaje isti, pokrenut ćemo ovo. Suma prostih dvocifrenih je 1043. Isti rezultat ispisuje. Da, znači ovo je optimizovana verzija. Recimo da imamo broj, da hoćemo da ispitamo da li je 10.001 prost broj. Sa onom prvom varijantom morali bi da ispitamo 10.000, skoro 10.000 brojeva, a s ovom drugom varijantom ispitujemo znači samo do korena od 10.000, znači do 100. Znači mnogo je brža ova verzija.